na gukwaniri omoncho murigereria handonsi yasobereta se marogoba yabono chinga kichinene gukwarigania asemesa ya mangana mayeri nkomanyegati yali togendete gukwariganiria ayutura chukomanyia asenchira yobwekirano gekoragense yemo yabono marogoba nigo chiaragire Chinsa Ikomi ritukerigaria Jumatatu tariki 14 omutinyo gatatu mwaka bwechiri bubere na 2022 na mangabere ka okolekana kondetiga nkomanyia senchira yobwenge olitokubwatana nere kurwa somuno bwimanyererio igakoro kwa Joshua Uta ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha. Na nigo togo chaka kumurekera ensemo ye chisemi maiga ya matemu manene a KCSE go chaka litukulia lero omoroki woyo mokuru wa skuru ya sekondari ya Kiamabundu ni gobono anyara kobe kubyara maiga yo mbotoka ga korra oyonde amatemu oyotoka ka okorra oyonde amatemu ni gago soma se University ya Kisii ekratoka skuru ya Kiamabundu amaiga yoko endrago korra oyonde amatemu kolengana no mosibidi we county ya Kisii ensemo ya Kisii Central Peter Kimani nigatebire buno omoroki wo yobwatwa nigatoka se skuru yukagendrete kubwatirana nabo Angwenyi Brian Nyakeri osomasi University ya Kisii nero yobe kubyara maiga yogotoka gakomokorera amatemu omoroki wo manyekanite buna Nyamweya James Martin. Mnamo leo asubuhi pale Kiamabundu Mixed Secondary School, ikiwa hiyo ni examination center, yule invigilator na supervisor wa mtihani pale waliweza identify mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anafanya mtihani kwa niaba ya mwenzake ambayo tunaita impersonation. Huyu mwanafunzi anaitwa Angwenyi Brian Nyakeri, is a 20-year-old na ni mwanafunzi wa Kisii University. So alikuwa anafanyia mwenzake anaitwa Nyamweya James Martin. Huyu Nyamweya James Martin ameregister kama private student. So hiyo shule inakuwa hosted na Kiamabundu Secondary School na alikuwa anafanya English paper 1. So maofisa wa serikali polisi waliweza kufahamishwa, wakakimbia huko pamoja na afisa wa kitengo cha CID. Huyu impersonator alishikwa, ameletwa hapa police station na kwa sasa hivi anahojiwa na maafisa wa CID. Tutatengeneza mashtaka na kesho ataweza kupelekwa kotini. Ningependa hii iwe funzo kwa wale wengine ambao wanatarajia kwamba wataiba mtihani. Already ni kama day 1 na kuna mmoja ameshikwa. Tuko na multi-agency team ambayo wengine wako undercover, wanazunguka kwa hizi examination centers, na through that multi-agency I'm sure ukijaribu kuiba mtihani utashikwa. Na boigo gotigara samangana arengete nechisemi na boigo nebikole byobwe bya sensemo ya matemi osamatemu aboroki wa babere kurwase county ya Nairobi nigo na borobanya rwa nechisimi ekra matemu agendrete a sensemeyo omwaziri wesemi Professor George Magoha nigarege kurege tindi ochia saboroki wa nekra matemu agendrete no nabo omoroki wo yunigo ancherwa ko gendra na matemu osaboroki wa bunigo bancherwa ko gendra na matemu ekere kilibanyara ko urwa chisimi ekyo inyirago etani aboroki wa chimye isano na isato nigo baisaransira matemo yo AKCP na gwetani aboroki akiri 52 babekire kurwa Chinsemo aho asoko nekina matemo yunko gendrare biya ase Chinsemo ao. We already had 2 students with cell phone. We are going to be very soft with them. We shall allow them to take the exams. But I want to once again just to warn that any teacher who feels he or she is brave enough to open, particularly the second paper, we shall know where you have done it and we shall come for you, just like we did in Nigeria and just like we did in Tanzania and other places. Otherwise, this is not
it's not enough to say this is a presidential legacy. This is a Kenyan legacy. From 2016 to 2022, delivering credible exams using the multi-agency team, particularly the two other ministries of Interior, coordination of the national government, and the Ministry of ICT, headed by my brother, Joe Mucheru, together with all the other stakeholders, including the press and all the others that have made sure that this is possible. Na boige kramatema yu KCSE agendreta yocha kalitukolia lero ni goboigo omoterni bweke umbekerikia abalimu Teacher Service Commission TSC Nanzi Masharia hata birobuna ananase county ya Nakuru ni gamatema yocha kabya maiga yokorotota omurobuli yocha kalitukolia lero. We are hoping all will be well. We have the multi-agency team. You can see we are with the DCC here. We have cars from Treasury. We are doing it all together as a government, and my colleagues are elsewhere in the country, and we are hoping that everything will go on well. We have made strides in the administration of exams, and we assure the public that we shall deliver an irregularity-free exam. Most of the budgets are domiciled within the multi-agency space, and I said that we're moving into the double intake, so we shall be providing significant amount of resources. Na togotigana na mangana rengete chisemigo ikabono asensemende ya siasa wekase county ya Nyamira anensemo ye constituency ya North Mogirango ni gobono yokoligie kirogo ky'obunge koru asensemeyo omanyakante buna Kennedy Masongo igagendrete gutara chinsemo aho anasensemo ye Ikonge Nyamusi ekerenyo mabaliri amone chinsemo chinde nabo igasensemo ya Mawagwa asagani abantu benseme yukonyara komoko boko asobo cholyo bone boko chigokolekana omutinyo gatano na gatatu likonyara kubaikire ne chira na magendero ase constituency ya North Mogirango. Anga baito wasome na bagina baito banyora amaje lakini ebyonse byo koleka na kira koleka asindia ese ginero mutinyo nanga mwezi mbo ati chikura Ichongoro kwa Kennedy Omwae Musongo. Inchena asoma Matongo Secondary School from 1 mpaka form 4. Ono ncheno mwano ino gaiga naende maipense yos. Naende najire gaiga P4 tutana soko liyubo kandi. Na atari gaiga na kurwa nsemo ya siasa wekase nsemo yoboli mini gobono habali mikurwase county ya Kisii bagendrete kumbira na asensemo ya ATC gotoka imiyomo ikiyobo songo hanego kwa na mange igoro yoko nyarago sira ibimeli aho buneganga yoko nyarago kini yake melikyo ose yoko nyarago kini oboli mi ase orogongo rwagusi abwatani aho nigo baikira na asensemeyo eliko nyarago sanga mange anana kibara chiko kini county ya Kisii ase bimeli aho na awatani weke umbegya ODM mwakurwa sensemo ya burabu kutoka imeye county ya Nyamira burabu ODM politikare na wakimanyikate na popa ni gobono chinga kichibanya regote ya buna baguchikobwaterana aseganga yogo chigo chora abarayi barabakonya na sobo choryo bone bole bosio nigo chinga kichi abwatana bukurwa seke umbekigia popa abate birubuna ogosirana nogoso sensemo ya ODM nigo wachitamo elikonyara kokinia bonsi bali neganga kurigie birogo byo burayi anasensemo ya burabu twaligereri twamachirikorana ODM ekaro bisirogora ali dikwota mbata getego to chiesara kamali eyu ndoligo itaba bana bana popa across burabu constituency na monoke gima Nyamira tigatukwanire Nyamira county intota getitoreterwe omonto otari omwana ODM nandi gakoretwe anyekaru mwana ODM nandi gabwate integrity issues oyu gakoretwe nabo mwana ODM we will reject. Nataka wakati huu tunapoingia katika uchaguzi huu tusiweze kuwa ya kwamba tunadhulumiwa.
tunapigwa na tunatusiwa. Tungeomba uchaguzi ufanyike vizuri kulingana na vile inatakana kufanyika. Ofisi ya Nairobi ile abantu bakuru kuna party royalist first bali ba very party for a long time and banye kolire gas banyale kolire rwitanga ni baye ticket na nena wana buna basasa nsemo ya burabu igoto kobori nga onyandiria kene kyanyari kana egento gekoro kunga nomination chigo chansa igase ground chinyare ko bachiwanje rwabasaye bachore omurayo kwegwe ticket ya ODM asenjerere yeke na gotigara boigosa mangana rengete na siasa boso bochorio bonene bogochigokolekana umutinyo gatano na gatatu mwako yegabu ichiri bubere na merongevere nebere asamatoka maega basabange nigo barokane komo chigwa sogo rete saga na bogo turubane kwemesangerekano ao nigo bono chinga kicho abasaye banyarire kubori gomba basogo turubane mesangerekane endeonsi yage siasa asenchira yokonyara koralyo murembe unenchiremo yokobwaterana na gotakinya maberera asia abasaende tekubasemi abamukuru anasenywa se moko ngainwa naba bakuboli chikura mwachikurwani abamino chindu chino basibati bamino onko batemo babangaini asogwa kachikura mubasukurwana tuchiaka somulembe tobasa kutwara ekiriana lyo kwetukurwana ngasenge chikura abakuyu echicheito endo nachirigere irigire usenge ndo chkurigereria ndo rigereria byama turigereria makaro yo muntu na chinkwana cyo muntu kisera njire chikukwana ekinde chikoleta mu burokano lakini rende egente kanene omuntu gakwanire egento tigakwane lakini ekura yesenge njire ya yobobisi kura ni siri kerere siri igana yo maete ngakichisera cyo muntu yaro ne njibe chiakana kyara chinkwana cyo muntu machi obobeko manyengo muntu asatire na segete gobyama mbigo tokonya asobogima no ise koligereri bana yakanya storigereri tigochia anyole ntori koligereri ngwentu wana inji tokonyara korora ngito bana tokoko kotigara boigo sensemo yomurembe na siasa baraikorwa se kanisa ya Redemption Missionary imeye county ya Nyamira nigobono banyare kubori ya baraibonsi kweneke kero bagendretse kwergeri chikura sobo chori bonebole bosio nankonyara bale bakoraria omurembe buneganga yokubwaterana sense ya Kenya nigobego chinga kiechyo batebire buna ina chinga ki serikali wente kubwaterana amo na baraibe kanisa asokubo mustari bosio koraria omurembe. Na tukiombeana tusisahau kuombea nchi yetu. Hapa ndio Wakristo tunafanya makosa. Tunaombea chakula, tunaombea watoto wetu, tunaombea mifugo wetu, tunasahau kuombea nchi yetu. Tunasahau kuombea taifa letu na viongozi. Viongozi wetu wanahitaji maombi ya kanisa. Mimi siongei siasa, sio mwanasiasa. Ninajua ni wakati wa siasa na sio siasa imenileta. But ninajua ya kwamba huwa tunasahau kuombea nchi yetu. Tuombe amani kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Tuombe kwa sababu ya viongozi wale ambao tunaochagua. Kwa sababu tungetaka Mungu awe pamoja nasi wakati huu wa uchaguzi. Pia ni vizuri hasa viongozi wa kanisa pia ku-encourage kanisa kwa jumla kusimama katika pengo. Kwa sababu wakati huu ni wakati ulio bora. Yakoba kanisa ionyeshane mfano ambao ulio mwema. Given to me to be in Kisii County. And I'm speaking from the voice of the church to the nation of Kenya and also other nations. We are understanding that it's only the peace of God that can be able to bring restoration to our nation. Because of the historical challenges and problems that we have been facing, crisis that we have been facing in our nation.
Mwichumulikele bono nyeronsia unigale asenchira yobwenge koraga enseyemo yabono margoba bunabotambe ingena semese ganyale kogo sansamuranira aselibo wana kukomanji bunagendrete wateka kuro chinsemo ao ime naisiko yorogongo ruagusi tobwati gwetire nsemo yemtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na wigensemeli ya YouTube na bogotonyaro buna Ndizi TV News ulitwale kubwatira na nere asensemende anena sumu na huimanyirelyo igakuru kwa Joshua uta na yomuligere yanko wakira Yamono hasogo charako ya tengera kurwa Ndizi TV obwansubo mu kusitomera nenseyemo hiretera nenkoruko Vincent Onyancha. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichi ya Sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley.